Hari ikinyobwa gifite ibara risa n'amaraso, gifite isukari irenze urugero, ariko abantu bagihinduyemo urukundo rwabo rwa buri munsi. Iki kinyobwa cyatangiye ari nk'umuti, ariko ubu cyabaye umwami w'isi. Iki kinyobwa nta kindi ni Coca-Cola. Buri segonda ibirahure birenga miliyoni imwe bya Coca-Cola biranyobwa ku isi yose. Iyi si inkuru y'ikinini, si inkuru y'amazi, ni inkuru y'ubugome bw'ubucuruzi na sayanse byihishe mu icupa, n'uburyo amarangamutima y'abantu yahindutse ubucuruzi ku isi yose. Coca-Cola si ikinyobwa gusa, ni simbole, ni imbaraga, ni ubucuruzi, ariko kandi ni uburozi bwiza butagukubita hasi ako kanya. Coca-Cola yavutse mu 1886 i Atlanta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dr. John Steve Pemberton, umuganga w'umushakashatsi ariko kandi wari umusinzi mu mazu y'icyayi. Mbere ya Coca-Cola yashakaga gukora umuti urwanya kuribwa cyane, pain killer, no kugabanya kwiyongera k'umunaniro. Mu kinyejana cya 19 abantu benshi bakoreshaga morphine igize ibiyobyabwenge bikomeye bavura ibikomere by'intambara. Dr. Pemberton ubwo yari yarakomerekejwe mu ntambara yarabaye morphine addict. Yashakaga umuti utagira ingaruka mbi nka morphine, umuti ugabanya ububabare ukongerera abantu imbaraga. Nibwo yahimbye Pemberton's French wine. Coca yari drink ikoranye Coca leaves ivamo cocaine, Cola nuts irimo caffeine, wine, inzoga n'ibindi birungo. Uyu niwe wari umuti. Ikinyobwa cya mbere cyari gukoreshwa nka medicine tonic, ariko nyuma y'igihe kubera amategeko yo guhagarika inzoga muri Atlanta mu 1886 Pemberton yahinduye formule, akuramo wine ashyiramo syrup na soda water, niko kuyita Coca-Cola. Yari ivuye mu ibanga rya Coca leaves, ayo mababi y'urubuto rwo muri Amerika y'Amajyepfo, rwari gukoreshwa nko guha abantu imbaraga. Aho niho izina Coca ryavuye. Kandi Cola ryavuye kuri Cola nuts izwiho gutanga caffeine, urubuto rukomoka muri West Africa, Nigeria, Ghana, Ivory Coast. Coca guteranyaho Cola nibyo byatanze Coca-Cola. Mu 1888 Dr. Pemberton yari amaze gucika intege, yari arwaye, kandi amafaranga yo gukora no kumenyekanisha umuti we yari make cyane. Nibwo Asa Griggs Kendra, umucuruzi w'umuhanga cyane, yaguze uburenganzira bwa Coca-Cola. Kendra niwe washyize Coca-Cola mu bucuruzi bw'ukuri. Yayihinduye business y'isi yose. Marketing yayo yagiye mu mihanda yose ya Amerika. Yashyizeho advertising campaign zikomeye, ibibaho, amanama, inote ziratangwa ku buntu, free drink coupons. Icyo gihe icupa rimwe ryaguraga amasenta 5 imyaka 70 yose. Yashyize Coca-Cola mu masoko yose ya Amerika akoresheje uburyo bwo gushyira syrup muri farumasi, aho bayivangiraga na soda water. Niwe wagize ijambo ryo kuvuga ngo Coca-Cola si umuti gusa, ni ikinyobwa cyo kunywa buri munsi. Asa Kando yahinduye Coca-Cola iva mu gikombe cy'umuti iba ikinyobwa cy'isi yose. Kando ntiyabonye umuti, yabonye amafaranga, yabonye amarangamutima y'abantu, yabonye umuntu aramutse anyoye Coca-Cola akumva yishimye. Uburyohe bw'amasukari n'umwuka wa dioxide de carbone byahindutse imiti yo mu mutwe. Mu by'ukuri formule y'ukuri iracyari ibanga, yabaye secret syrup recipe, kandi kugeza n'ubu ni one of the most famous trade secrets in the world. Ariko ibyibanze birazwi: carbonated water, amazi arimo COD, bitanga urukurikirane rwa bubbles, ituma icupa rifunguka rikagurumana. High fructose corn syrup cyangwa sugar cane, isukari nyinshi cyane kugeza ku biyiko 10 mu icupa rimwe. Caramel color, ibara ryirabura ariko rifite compound zitwa 4-MIA zishobora kuba carcinogenic. Phosphoric acid ituma Coca-Cola iryoha kandi igatandukana n'amazi asanzwe, ariko kunywa nyinshi cyane bitwara calcium yo mu magufa. Caffeine, addictive stimulant, ituma wumva ufite imbaraga kandi ukongera kuyikenera cyane. Natural flavors, Melchizedek 7X, ibanga rikomeye ririmo ibihumyo by'ibyatsi bitaramenyekana neza kugeza ubu. Fata isukari ingana n'ibiyiko 10, shyiramo acid ikurura amagufa, shyiramo caffeine ituma umubiri wawe uhorana inyota yo kongera. Hanyuma uha abantu ibiryo by'amaso, ibara ryijimye risa n'amaraso, bubbles ziturika, byose mu kirahure kirimo ice. Coca-Cola si ikinyobwa, ni laboratoire igenda mu icupa. Ubugome bwayo mu mubiri: diabete na obesity, umubyibuho ukabije bitewe n'isukari irenze urugero; osteoporosis, kungwa kw'amagufa bitewe na phosphoric acid; addiction, kuba imbata kubera caffeine; gutakaza amazi n'imyunyu mu mubiri. Coca-Cola ikoreshwa mu gusukura amabatiri n'ibyuma bishaje, ariko twebwe niyo twinywera. Nimba ikinyobwa gishobora gusukura ibyuma bishaje, tekereza icyo gikora mu mubiri wawe. Ariko burya ntacyo tuba tuzi, kuko Coca-Cola itwereka gusa ubuzima bw'umunezero. Coca-Cola yagiye mu ntambara ya kabiri y'isi. Abasirikare bose ba Amerika bagombaga kubona Coca-Cola ku giciro kimwe. Ibi byatumye igera ku isi yose, kuva mu misozi ya Himalaya kugeza mu butayu bwa Sahara. Ubu hari ibihugu byinshi Coca-Cola irimo kurusha amazi meza. Gukoresha siporo, umuziki, filime kugira ngo abantu babone neza ko Coca-Cola ari ubuzima. Coca-Cola ntabwo igurisha ikinyobwa, igurisha amarangamutima, igurisha ubuzima. Ntibakubwira ngo gura icupa, barakubwira ngo gura ubuzima.
gura urukundo. Ariko mu by'ukuri ugura diyabete, ugura addiction, ugura umuriro w'ibanga ugenda mu mubiri wawe. Coca-Cola na Santa Cruz, Père Noël. Mu myaka y'1930 Coca-Cola yafashije guhanga isura ya Santa Cruz dukunda uyu munsi. Mbere ya Coca-Cola, Père Noël yafatwaga mu buryo butandukanye. Rimwe ikambara icyatsi, ubundi ikambara umukara. Isura ya Santa Cruz ubu yambara umutuku n'umweru, ibara rimeze nk'ibara rya Coca-Cola. Aho ubwamamare bwayo bwakomereye ni mu guhuza Noheli, urukundo n'icyo kinyobwa. Ubu Père Noël dufite mu mitwe yacu ni umukozi wa Coca-Cola. Père Noël ni ikirango cy'ubucuruzi bwa Coca-Cola. Noheli niba ari umunsi w'umuryango gusa, igahinduka umunsi wo kugura n'icupa ry'icyo kinyobwa. Muri festive season mu kwa 12 imihanda yacu iba yuzuye ibyapa bya Coca-Cola. Santa Cruz iba igaragara ahantu hose. Abantu bahita bibuka umunezero wa Noheli. Kunywa Coca-Cola muri ibi bihe ntabwo ari ukunywa gusa ikinyobwa gisanzwe, ahubwo ni uburyo bwo gusangira ibyishimo, guha abandi impano no kwishimira ibihe byiza bya festive season. Umunsi ukurikiyeho nyuma ya Noheli, Boxing Day, ibisoza ibirori, ariko spirit ya Coca-Cola ibikira aho hafi mu mitima y'abantu bose. Ntibikwiriye kuvuga ngo sinzongera kunywa Coca-Cola, ahubwo bikwiriye kuvuga ngo sinzongera kubeshya. Ubuzima bwawe ni ubw'agaciro kurusha icupa ry'amasukari. Coca-Cola si umukunzi wawe, ni umucuruzi wihishe mu ibara ry'umutuku. Mu myaka irenga 100 Coca-Cola yigaruriye imitima, ubwonko n'imibiri y'abantu. Ariko ikibazo gikomeye si Coca-Cola ubwayo. Ikibazo gikomeye ni wowe wemera ko ubuzima bwawe bwagurwa n'icupa rimwe. Ubuzima bwawe buruta Coca-Cola yose iri ku isi. Ndagushimiye cyane wowe twabanye muri kino kiganiro. Ngira ngo ngusabe nimba kigufashije ugisangiza inshuti zawe uzi ko zikunda iki kinyobwa cyigaruriye imitima ya benshi. Ibihe byiza, Imana ikomeze kubana namwe.